Ibando wali wakumbe Frank. Eka tukukomera masimeshi jasi. Twifuje kubana na Frank. Twifuje kubana na Frank. We wish to be with him. Turamutumira. And we invited him. Byari bitarakunda kwaza ariko yaraje kare. It was impossible to be with us. Ariko igihe aboneye uburyo. And when I got time, igiterane cyari kigeze kure. The conference was ongoing. Ariko aravuga ngo sinacika ariko basize ku munsi wanyu. And he was like, I cannot miss Frank, turakunda cyane. We love you so much. Warakoze kwitaba. Thank you for answering our invitation. Twishimiye kubana nawe. We are so delighted to be with you. Imana igumugisha cyane. God bless you. Kandi twizeye ko Imana yagushyizemo. And we here to prepare to see what God has done. We are going to give him a little time. In the evening we will have him with time. We are going to have good moments. And if you don't want to miss where to sit, you may stay around. Because you may lack to find a seat. You may not find it. So we say Frank. I saw his young brother. Now thank you for being with us. It's 51 past 11 a.m. So we're going to give Frank up to 10 past noon. He's going to work with Joyce. I don't know whether she can come and join us. Is Musabwa around? Ariko ibande tukomera bashibande yakimeze neza cyane. Yes, aje kutuyobora mu ndirimbo hamwe na Joyous. Ariko mujye gusoza yerekana zabakiza.
dufate nk'iminota 3 mutwishize neza mu mwanya w'ijambo ry'Imana reka tukoma amashyi twakira Frank Yesu ashimwe ndabaramukije mu izina rya Yesu ijambo rimwe ndanezerewe kubabwira sivuga byinshi wenda turaza kubona umwanya uhagije nimugoroba reka turirimbe umwanya ngo wahe icyubahiro Mana izina ryawe rihimbaze haleluya ushirwe hejuru intebe wacu irakuramisha habarizwa Imana haleluya zishima umutima kandi se kumfasha kugira ngo mbashe kubishaka kugira ngo tubane twese imbere babwira no magambo mu ndirimbo ndetse piano nta kibazo ari numvishage gushaka nabo bwari kwa kandi kari kaje singira playlist jewe ifati hano niyo za ndirimba ariko mucuranga ifata clavier aje bagatero kavuga ngo Dorisiara Kuyakanye Ura Bikumusaya Tagenda Fuga Yesuwe Washarai ukamutarambe ufite inkuru nziza
naje kuririmba ndakindi cyanzanye kandi Imana ibiduhe Yesu aracezesha amaraso iyo igore batuma ngoroba turasirika hagira umuntu asomera murambabarira n'undi mu kujana byose na Bibiliya niyo baje kumuvuga ubutumwa sibiza ko sinzi ko nobishobora abarombe ibice bitanu umurongo wa mbere nubwo batuhasoma biraravuze ngo ubwo twatsindishijwe no kwizera ngo dufite amahoro ku Mana Umwana wacu Yesu Muresi nana ndabizi afite amahoro ku Mana none duhibaze ko abafite amahoro ku Mana biravuga ngo niba nta kintu nanjye bacira urubanza ngo muratinyuka bwira umuntu kwegere ngo tinyuka twageye ati papa Hallelujah.
ryabaye ryiza aba bantu babaye beza sinabimenya aho mwambwiye naje kwambara inifomu niba mugaruka mwambwiye kugira mbwire naje mpindure tujanishe siko kwizera kubera ko naje kujoyasi Mana ishimwe we ikigali nawe we Nami mafashwe. Hebu komeza kucho. Sajangiri. Samura pia papa. Sajangira. Sajangiri.
uwizera ari hehe nazo duterere haleluya tera haleluya nk'eshatu tuzamure ibiganza niba Yesu yarakugiriye neza nawe uzamure ikiganza niba warabonye Imana mu buzima bwawe uzamure ibiganza